Hyundai шыққан жылы 2005, объем 1.4, расход 6.7, коробка механик, басы 270 мың сом, кеми бар. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Devo Colossus шыққан жылы 2004, объем 1.4, расход 7.8. Басы 220 мың сом, кеми бар. Hyundai шыққан жылы 2004, объем 1.1, расход 6.7. Басы 205 мың сом, кеми бар. Fit шыққан жылы 2009, свежий перегон, объем 1.1, расход 6.7, басы 300 мың сом. Chrysler шыққан жылы 2006, объем 2.7, расход 8, коробка автомат, басы $7,000. Honda Jazz шыққан жылы 2007, объем 1.4, расстояние отлично, коробка автомат, свежий перегон, басы $6,700. Honda Jazz шыққан жылы 2008, объем 1.4, коробка автомат, свежий перегон, басы $6,800. Audi шыққан жылы 1999, объем 2.4, басы 220 мың сом. Devo Lacetti шыққан жылы 2008, объем 1.6, расход 8.9, коробка автомат, басы 280 мың сом. Шыққан жылы 2007, объем 1.6, расход 7.8, коробка автомат, басы $6,500. Nubira шыққан жылы 2004, объем 1.8, расход 9.
Bası 270 bin son. Hyundai Getz çıkan yılı 2005, ABM 1.4, Rasfot 6 GT, коробка mekanik, bası 840 bin son. Hyundai Getz çıkan yılı 2004, ABM 1.4, коробка автомат, bası 270 bin son. Hyundai Getz çıkan yılı 2004, ABM 1.1, Rasfot 8, bası 250 bin son. Deva Kalos çıkan yılı 2003, AB 11.2, Rasfot 6 GT, bası 200 bin son.